हर हर महादेव। हम आपको रुद्राष्टाध्यायी में शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिनी शाखा रुद्राष्टाध्यायी मंत्र से आपको प्रथमाध्याय समर्पण करना चाहते हैं, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्री तृष्टुभुजागत्यानुष्टुप्पन्त्या सह बृहत्स्नेहा काकपशोचेवेः साम्यं तद्वा द्विपदाया चतुष्पदाः त्रिपदायाश्च कटपदाः विछन्दाया च छन्दाः शोचेभ्यः साम्यं तद्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृताः सह प्रमारिकायाः सप्तदैव्याः पूर्वे काम्बन्धा मनुदुष्यधीरा अन्वालेभिर्रथियो नरस्मिन् जज्जाग्रतो दोरमुदैवन्तादो सुपतस्याताथैवैति दुरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्मण्यपशो मनेघेन यज्ञे कृण्वन्ते विदते कुबेराः यत्पूर्वं यक्ष्यवन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुतचेतो धीतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नकृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन्निचः सामययुमुखी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनावाविवाराः यस्मिन् चितगो सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरस्वानि वयन्मनुख्यानेयते भेषोर्भिर्वाजिना इव प्रतिष्ठं जचिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हरि ओम। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर हर हर महादेव। शंभो